gonna do? Pour que demain, So that tomorrow, je ne sois pas surpris. I can be surprised. Tu dois refuser la You médiocrité. need to refuse Il mediocrity. y a certaines choses There are certain things qui caractérisent ta vie. that characterize your life. Tu dois les You refuser. need to refuse Bien them. réfléchir Think what? avec l'Esprit de With the Dieu Spirit of et God. voir And ce see que tu peux faire what you can do. pour que demain So that tomorrow, la honte soit ôtée. shame can be taken away. Il est écrit, It is written, vous serez la tête you will be the head, et non la queue. but not the tail. Mais d'abord, But first, il faut la vision. you need to have the Pas vision. seulement crier, Not only je suis shouting, la tête I am the head et non la and queue. not the tail. Si tu es sans vision, But if you are without tu vision, seras la queue. you will be Mais the quand tu as tail. la vision, But when you have the Et avec vision, la parole de and with Dieu, the word of que tu God, le veuilles ou pas, like it or not, je dis que tu monteras I'm telling you to prosper et tu vas and you will réussir. succeed. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Je parle à quelqu'un. Am I talking to someone? Tu es condamné au succès. You are condemned to succeed. Mais le succès, But success, alléluia, le succès, but for you to c'est succeed, par rapport à la vision. success is regard to the vision. Si tu arrives If you reach à accomplir ta vision to accomplish your à la vision, fin de l'année at the 2010, end of the year oui, nous 2010, dirons, we will say cette maman-là this woman a du succès. has succeed. Dis après moi Say la after me, vision. the vision. Dis après moi la vision. Say after me the vision. Pourquoi avoir la vision? Why do we need to have a vision? La vision, The vision c'est l'unité de mesure des grandeurs du is succès. the unity of measure of success. Non, l'unité de mesure des grandeurs The unity of greatness du succès of success ou de ton devenir. or of your future. Oui, Yes. pour ton devenir, So for your pour future, ton succès, for your tu veux success, devenir grand. you want to become great. D'abord, First of all, la you vision. need to have a C'est vision. celle qui fera This will que make lobby that tomorrow otombwama you will go high okwa and motu you monene become a great lobby man. na yo For your est tomorrow changé. will change. Deuxième raison The second et reason, la dernière pour and the aujourd'hui, last for today, la vision, the vision elle nous oriente, will orient us, elle nous canalise. will canalize us. Je ne suis pas comme tout le monde. I'm not like anyone. Je ne suis pas appelé à faire comme tout le I'm not monde. going to do as anyone I C'est do. là où beaucoup de gens This échouent. way many people fail. Sans vision, Without vision, sans but, without any goal, tu ne fais que copier les gens. just copying others. Au moment où on a sali boy, You see that they did this, toi si tu veux les and copier, you want to copy them. non bien aimé. No, beloved. Quand tu as ta vision, When you have your vision, laisse ta vision let your vision t'orienter. orient you. Tu n'es pas appelé You are not called parce que tout le monde va à Dubaï. because everyone goes to Il n'y Dubai a pas qu'un Dubaï. and you have to go to Dubai. No, Au Bengamite, you are not comme called tout le monde, like anyone l'université, to go to university. à cause de la cour songol You're pakala. doing such a course Il n'y a pas qu'un nengo. and you want to do the same course. Au cours de la cour na yo, You do your en course fonction de la vision na yo, according to your vision. tu es différent de ton You are voisin. different from your Donc, la neighbor. vision est là So the vision is pour te there canaliser, to canalize pour you, t'orienter, to orient te you, montrer comment te to comporter show you how to behave, pour que demain so that tu tomorrow puisses réussir. you can succeed. Au cours de la plombier, You can be a plumber avec une vision, with a vision. on réussit plus que avocat. You succeed more than a solicitor. Tout est question de vision. It's all about vision. Est-ce que je parle à Am I quelqu'un? talking to La someone? ligne 2010 I want oyo, in year 2010 vision na yo etambwisa your yo, vision to lead you esunga yo, and help pe you edistingue yo and distinguish par rapport aux autres. according to other Oui, people. j'aime la vision. I love vision. Que celui qui dit Amen soit béni au nom de The Jésus. one who says amen be blessed in the name of Jesus. Alors, trois éléments à considérer And three elements to consider quand on a la vision. when you have the vision. Trois éléments. Three elements. Le premier, The first one, c'est le travail. it is work. Dis après moi, le Say travail. after me, work. À haute voix, le travail. Work. Encore une fois, le travail. The work. Le deuxième élément, The second element le temps. is time. Dis après moi, le temps. Say after me, time. À haute voix, le temps. Time. Le troisième élément et le And the dernier, third one and last one c'est la foi. is faith. Alléluia. Amen. J'ai parlé du travail, I talked about work, du temps time, et de la foi. and faith. Mosala, Work, tango, time, pe kondima. and faith. Trois éléments à ne pas négliger Three elements not to neglect quand réellement tu as la if vision. really you have a vision. Jésus, Jesus, dans Matthieu in 11, Matthew 11, il travaillait. he was working. Il prêchait la bonne He nouvelle. was preaching the good news. Il a envoyé ses He disciples was sending his disciples à la mission. to a mission. Jean-Baptiste, John the Baptist, qui était en who prison, was in jail, ayant entendu parler des œuvres de having Jésus, heard about Jesus' deeds. comme il était dans
dans des problèmes, as he was in trouble, il se disait, It is it him or not? il a envoyé ses He disciples sent his disciples auprès de Jésus towards Jesus. pour lui demander, So to ask him, est-il celui qui doit venir are you the one who's supposed to come? ou devons-nous en attendre un autre? Or do you have to wait for another one? Alléluia. Amen. Comme Jésus travaillait, As Jesus was working, il guérissait les he was malades, healing sick ils people. opéraient les He was miracles. performing Il n'a pas miracles. voulu tomber dans la He distraction. didn't want to fall in distraction. Dans Luc 4, So in Luke 4, Luc 4, Luke 4, 16 à 19, 16 to 19, Jésus Jesus donne la vision is giving the de vision ce qu'il fera of what he will do pendant son temps sur la terre. during his time on earth. Donc il avait la vision, So he had the vision. il savait He knew sur la terre, that on earth, je suis là pour un temps I'm called for a et time. après And then je partirai. I will go. Sur la terre, On earth, je suis venu I came accomplir to accomplish la volonté de mon the Père. will of my Father. Il dit ceci, He said this. que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Spirit of God is upon me. Il m'a He oué. has anointed me. Dans la carte vision, In his il vision, savait he knew qu'il est oué that he was pour anointed annoncer so to une proclaim bonne nouvelle aux the pauvres. good news to the poor. Il m'a envoyé He sent me pour guérir to heal ceux qui ont des cœurs brisés, those who have broken hearts, proclamer aux captifs la to délivrance, proclaim to those who are captive deliverance, aux aveugles to blind le people recouvrement de la vie, recovering of sight, pour rendre libres les opprimés to make free those who are oppressed, et pour annoncer une année de grâce du and Seigneur. to proclaim the years the Donc, Lord il of favor. savait He knew pourquoi il était venu sur la why terre. he came on earth. Donc, ayebaki, So he knew pourquoi la tiki nkembo nanga likolo, why he left his na church. ye na He se. came down on J'ai une earth. vision, I do have a j'ai un vision. but, I do have ça a goal. m'oriente. This orients me. Comme il travaillait, As he was working, Jean-Baptiste John the a Baptist envoyé ses sent disciples. his disciples. Pour lui, c'était la So distraction. for him there was distraction. Parce que Jean-Baptiste, Because John the Baptist, c'est lui lors du he is baptême. the one during the baptism. Il avait dit, Who said, voici l'agneau de Dieu. look at the Lamb of Voici God. l'agneau de Look Dieu at the Lamb of qui God. ôte les péchés That du takes monde. away the sins of Le the même world. Jean-Baptiste, The same person. quand il est en prison, When he was in jail, à côté de doute, he was ah, doubting. mais est-ce qu'il y a l'io, photo de la You all have to wait for someone Donc, else. on a Yesu, Because avec sa Jesus vision, has his il vision. avait un but à He had a terre. purpose to accomplish. Il connaissait ces trois He choses, knew these three things. travailler, Work, le temps, time, aussi la foi. and faith. Il se mettait à He travailler, was working, annoncer la bonne nouvelle, announcing the good news, guérir les malades, healing sick people, délivrer les gens, delivering people, restaurer la vie des gens. restoring people's Il lives. n'a pas répondu à la He question didn't answer to that question posée asked par les disciples de by Jean-Baptiste. John Baptist Mais or d'abord, il disciples. But travaillait. first of all, he was working. Quand il a terminé, When he finished his il work, va dire aux disciples de and he said Jean-Baptiste, to John Baptist's disciples, allez dire à Jean-Baptiste, go back and say to John the Baptist, oh boyoki, what you've heard oh and bomoni, what you've seen. les aveugles Blind voient, people can see now. le boité Those who are limping marche, can walk. le sourd Those who are mute, entendent, blind can les listen. morts Those who are dead reviennent à la vie. are back to Et la life. bonne nouvelle And the good est news annoncée aux Is pauvres. announced to poor. Donc Jésus So Jesus a rappelé à Jean-Baptiste, reminded John the Baptist vision naïe, his vision. ne faut pas me distraire. Do not distract me. Mais comme ça la volonté à I papa, came to do the will of my voici ma Father. vision. Look at my vision. Il travaillait. He was C'est working. très important. This is very important. Et il allait de lieu en And he was lieu going from places to pour places annoncer la bonne to nouvelle, proclaim the good news. libérer les gens. Liberate C'était people. son travail. That was his Très work. tôt matin, Early in il the s'est morning, levé he will rise pour up. prier So to pray durant la nuit, during night, toute la nuit, all the faire night. des prières, il he was travaillait. praying and Et il waiting. allait par-ci He was par-là going places to pour places. sauver les gens. So to save Il people. travaillait. He was working. Quand il y a la So vision, when you have the tu vision, dois you travailler. have to work. Refuse les découragements. Refuse discouragement. Quand tu es sur la bonne voie When you're the good path et que tu es visité par les and you découragements, are visited by discouragement, ça ne vient pas de Dieu. this doesn't come from God. Notre Dieu, Our God akotika yote, will not let you osalika malamu, to do a good thing bongo ya découragé and yo. then come and discourage you. Ezalaka diable. So this is the devil. Découragement, Discouragement, ekoya la façon they belé, come in different même ways, l'église, even in the church, na ndaku na even in yo, your home, na even musala, at work, na kelasi, even where you il study. y aura des There choses, will be il things, y aura des there gens, will be people, soit consciemment or consciously, ou inconsciemment, or qui unconsciously, peuvent te who décourager. can discourage you. Mais quand j'ai la But vision, when I do have my je vision, dois I travailler. have to work. Je refuse la I distraction. refuse distraction.
on lui disait, They were saying to him, es-tu are you celui qui doit venir the one who has ou devons-nous en attendre un or are autre? we going to have to wait for another one? Attendez bango He te. didn't even look Il at se mettait à them. He travailler, was working, guérir les malades, healing people, restaurer la vie des gens, restoring people's faire marcher lives, les paralytiques. making walk the Quand people.